say na police nya wukina lord kwa mu nso no wa onim sa ade ye ba enye but obedi kakra hye de botom na ade na ba besen so what you say o hwa accident esisi ye kentampo kwan so de ba la pass yi so what you say enipa wu a enam sek ayi mu ni eyi namwe so what you say nipa ho akagam so what you say ashe ni nam odi agoro ashe nipa ne kra no kro hia but ono na bushia de hu hia no but obi hu ka de a obi hu na aka asemo se say de hu kan so so de na etwa video me mamo akwaba eba Ghana wahala dwumedie yi so muni aba Mexican ena menemo ebe twetwe enkomo yi na arewo sema esi enjoy anajo from 11 o'clock to 3 o'clock ye cargo car bi enam ka so akwa so eko elibo na emra onam kwan ne so kono ti twitwi bi na onu do free say ne tai bi na apai enti ma driver yi si form say obehwa de ko ane car no ato no na oba okoto ase ohun se ne sharp no na eyi enti oye se ne oyi ahyenso de kire se ka ya se na unfortunately ne etu mi ne abema yi okoto ase na ne tipa truck bi onu to fika so aba any observers kike mu na so ni na anye di ne hu jimu ma obetwi fa cargo driver yi so mene dey America say why on kati asefo ho enti ya rewo sem pa na esi na sa rewo sem enti me invite ye papa ye prophet Bernard Esiama ene ne betwetwen koma na ye bobo hu de enti ene accident esi too much e wo ye mrei mu enu enti me nko amitimi ndwendwen ho na me gidi se ho so won sem bebre otimti maton se afa ye nimdifo bi prophet Bernard Esiama so on be come ho na ye pense nsemu twen me na ye twa ye ho aba Prophet Bernard Esiama yemo akwaba Bernard meje so meje osumi ni aba ene dia rewo sem endura esi ye anope miti ye mendidi ofika kwa mendidi ye cargo driver oko elibu e waka so akwan so na oko no ti send video yi chire ya osi ye se ne obehwe ne ekoso na ohun wie ye ne yi ahyenso di a e chire se car no fault abound ena ye ka ne sen one year lucky ne wakoka on cat asefo ho enti we odwene ho sen mobo meda too much GHTV crew for nyina hye mo hwe free chirichiri ne benche ye o man Ghana mu nyina any crew for nyina meda mo hye one of the prophecies are what 2020 say nipa be wu pa media mi nsuro na meka ho ye ka se nipa be wu a bebre na nso gina adifo no so the false prophets and the false pastors the false apostles woma duadua e wo lolu kwam bebre na ye nyankomade so what you say enti coronavirus na ba no ebe sizi accident no so what you say obi antuko obi anye senti ebe sizi nti e konkon ho so what you say enti ye lift yen afa kwa na eba be simon afei we kura shawo bas ne bas ankasa be bom o ma hye but se wo ye nyame ba e bom a erade be ma nkwa enti o purchase accident ya esi ye mpenifo ni bi nkonya na eni o ma bi o rituals bi o ma yiye na ama o ma project sa de na to wa efiance kwan abedem se esisi na ye kan se kene Japan de da na si bebri ni o mampani ni lockdown o de baaye na mobo na o hwemu a like yeti woni ye hwedian na ye wura ho apemfo be kopa afiwe omo be use omo de rituals enti wa oni mo pemfo bi ananse oba bi ye opemfo
anaso pimfo bi ofie mu mfa mo na nsi fom ena fe enkola wo mo be use nkola pan for rituals so what you say ena afi car accident so what you say afi ansa na ebe unity from the month August ekopim 31st time meka sa prophet na senior wo see Canada na senior be ya ene nyame be ye bia yo ene COVID-19 ye ba na chese senior wo see Canada nke be ye hu panti be ba na be bo man Ghana enu nti na Bible ka say ade nyina emu mfa aseda ema awurade onu no nim ne ye onu no firi asase eka awiye nsem onu nkuto na de nsa bo ne boka say nyame bi wo ho a one me sa ompa mu ne enkai so what you say me ye oba tan me am hwe Israel so me ntonko na me na me ni me ma nso ni me sa na Satan so nim ne ma na Satan so nim ne ma nso nim Satan enti se Satan ma se akwansia na se nyame ba kire mama me nye sa secret wi se ka accident bi aba be sia ho nyame bofo e to light e de to car ni se ye hu otiri ba kokora wo mu a accident na ma so da what they share accident see previous years any past 76 ba kokora survive wo mu nyina adwere be etibu sa say but wo mu from so mu ye Christofo so what you say ma mi ntwa wa no na senior wo si kanu say nipa be wu pa no dey wo start cancer prophecy a chepa say nipa be wu anytime be bia wo kan nipa be wu apenfo anyway yentimi nya hwenfanfa ho as a Christian country ayotimi yentimi nya hwenfanfa accident wo ne apenfo a ye don be rituals ne nkola ye don be rituals okay kai Isaiah chapter 65 verse 11 Etivia sem osi oman waye na asotwen oman bi omo waye firi nyame ho no asotwen do omo so tie osi na moja Awurade na mo amwura firi ne bipo kronkron no na matoto epono ama asiade ama bosom na mahye afransa ahwie mu kuruwa amema hyebre bosom oman biara ye de abosom som eye priority no sa nyoma we ya na eba but omaya ye nida nyame so se nyame betimi akonye ko ama betimi ye nyoma atotofo nyina ma ye no ebe ya drese Satan betimi afa akra but what you say me fan se accident besia se nyame bofo no to light no to car ni mu a na wa hunu nyame ba bia o mu a because se to light na so light no reflect o mu ma so o Kristo ni mapa bia no ewie ebo wiem ebo mu ma so ase enti se bofo no to light wo se ene awia na ebo mas reflect na etali but what you say enti se bofo no to light no to car ni na se mo amoti car ni mu nyina mo need the sign of Christ wo mo maso a afina di ma ba be take over no de suma wura car ni enti de burai obi anka agis ena moja no so so form no so odi oye sa car kwansia no oba be sesa moja na dwe de shum enya physical spiritual oba be sasa moja no ade akọ so what you say okay papa o she say na si wa accident yi mu a driver you losing the life drivers too ni na efri mu drivers too ni obi enu a otimi enya ne nkwa edidi mu na then na odwen fa drivers you say fault ni free wo mu ana say kwan no na enye ana den na wo free say ma accident no esisa madam atiefu nyina sina meka se o Kristo ni bia ni kwan se car accident owu car accident mu etu pa chese ni owu ye no onye Kristo Bible se wona moja mu a oja ne nya de yi enhyehyɛ wona munsu ma me nsu nya de yi emfa wona esun ka bibo mu mpa mi Awurade me kan ho ho so what you say enti emre dusi e be so nyame mu ni e be so ni yie enti bi otamfo be ye bia na ne nsa si fom me prophet me pese me hu say accident no why na free no driver na ye kwan no wo accident we ya driver no fault ni free driver no free ni a odi mrika free ka so awo ba no ana say driver na e bia wan ye ne car ni ya na when take fault ni free no me pese me da wanonse obapa de tie ne se car accident besi a lorry kwan bia demons gina ho any highway in Ghana
they are strong demons cause accident. Mami reveal secret way say accident be sia ho witches of the west. One no mota cause accident we no nim de omo ye won ntiri we say obegina wa ba ko kogina kwan na hye ba ko obegina wo yi ni ntiri tia ba ko ni wahu eye te sa ahoma no wa som wo ba ko no gina chi wa som yo jan so som spiritually enti ka ni du ade amaka asanso de no because some of the time na ye adwuma. Papa, before I ever call spiritual side, no cry at the war train. Before I ever call me, person who be say driver no accident, and I'm like, oh, dimly can or be far away in the son. And I went in so now, or Gina, you know. Usha and or fault name from one, I say, you maybe no man, and ma, Bibi Sassy. Unsa Ghana, quite be muja. Moja ewo spiritually. So what you say? Enti so be nam so akwa ba, ade so do hu to Yesu moja mu. Moja na hu to mu a utu na nsi lord kwan so say ebie te se epumu bai ma Moses any Israel man ebie say. Enti wo kwa to your destination, but obia oni moja nim no mfa no to mu mpa to be fa osisia. So what you enti answer na car accident be si no. Say obi kasem say me drive car me lose control. Who lose control ma de kro. Afidie na nkasa team no eye honhom. So ana me blame drivers because that truck drivers no bebre na frebosom. Bebre na de nsuman e de nante. De okokwan so bo betima gusa say wukum nipa sen. Onu afa anuam odi akokwan so oba no. Ohia ne nuanu aba abepepe na wukum sen. Oyam sen. Kohwe kuma se kwan so de akoso. Me many say car done be 6 times so wiem e be bopum say bra lucky say nipa na car ni be ene be hwe from no skani na car na hard body ti apampam be bo ho no na sika tu car ni ti efin say nipa na unti park e car ni rasi oda kam na Jesus jim mewu ana mewu am so umui won say na tie but that moment no on fa de hu nse nyame nsaye ye ko car ni man sanom enuma bi. So what you say? Enuma bi atimi se wiase enuma bebre. Oba what you say? Enti ansa na accident ankasa be take place no. Ye wo sunsun nuama. And the manifest within the physical realm. Ansa na akade mo di aka no. Ansa na abam. Okay, me person me ti bibi ase. Onji ndi say. Ko ba san ko ye maintenance. Oye maintenance. So dey hwe ni so ye maintenance. And sana o2 car na and kaka ne nkoma na sa problem no and na o free other side na because observers no tie video na enkrofo stop track na eba no but when timi and control no dey be train na sisa no dey ne ekogu baby kwa ma wa train nkwen when gi ndi say unji ndi sanka bia we train speed and na we so anka oye maintenance from the beginning anka accident we nka omo avoid it me no nya adwen o ka se mre bi atwam kufuo nya aka accident o kai kufuo nya accident o moto na kufuo convoy no ye nya maintenance de bia anso na president betena ka ye maintenance adenti na odi kobo okay busa ho yes se wo sunsun wiase so what you say that within the realms of the spirit and the control physical affairs. In two parties speed ni maintenance awan ye ni na ne fault ni na ye spiritual. Mama, unse eya ade ba ko a enipa hu ni se car ankasa wo ho. Car abrofo manufacture eya honhom on its own. Oh, okay. So what you say car ankasa eya hu bi me ni ko bibi so. Sa maybe when you about to do baby car ankasa ye honhom ejimi fans wa to car na onu oba da wo car ni mu a. So what you say one kasa one makano one kasa spiritually or ye easily say bibia betima bom. So what you say me ka sembre bi na me tu kwan ko Kumasi na me for VIP bus ni bi me te front me betina front one na driver na catch me so daddy me so your sofo we dey bompa ni an yenko na mo ne me monko ma ko du Kumasi me mpese me da na that time na opesi ebo ti mi gusu de ne bon komo me bon komo e bon komo ti eduru ba bi no na speed na no odin
me fancy baby a tea, a co baby to set tema. And I'm who are the anywhere chili. You could tell Cody me who are the anywhere chili, Naka being so shano. Trade out. To be who me catch up and so daddy. Me pato trade the beer shano for a chibo could have speed pants a bear to wash it. Mammy, drive on it you tea and your bow break chew your neck and say it. And yamia. I would have it. And yes, I meant yes, you. Ye no woman in a nam. Ye didn't grandma yammy home. So what I say, Bible ye dee, Yamia some ye didn't, ye got him pie. And yamia. Me fan some question about it, or be better now front. By this, I'm Cacano, can you mean I say? So what I say, and to Messer, sir, and you may cause Mumma for your moon sing a new ye, young Tomo Janimo, so young Janimo Jano, and no Periana, I did assume, because it almost so. Yo. Prophet, me try one once almost share all right. Woman sem so Nanso I at times physical carelessness and so to me my accident to see because there are couple of days Mafaka me say driver no under influence of alcohol. And Tunjini said is a very bad side. Aside spiritual side, it may manifest in physical. Make us answer na driver back no so the Bible tennis TH. Who say Bonnie be a home touch. No cry a home. So what you say? And Sanom, yes, see, be a home. so what you say? And Sanom, you demon or govern and Sanom. So what you say? Answer or Christian, you be glad your common side day. Because and San demon, Jun Shogu answer the demon who put alcoholism or Jun Shogu and Sanim. So what you say? And to they come on one demon, who do so to be cost one, copy so be. So one conya so for be in Yamawa. And to walk on my diabetes na carnage, and answer a canon so see a home. And to a wonderful necessary idea be obeying. Oh, okay. And Tiafa won't share a day, son or bonnet for any she be and Betuye. Okay, Papa, yes, Sanchi, I drink of baby. So once a video, Nimono, present an answer more can say, a mirror accident in the sea, you know. A month for an observers and no more chanweshia, a police for any fire service for Nesson home Mubia or a general police for any crab and not equipment, so Munyama driver bacona when immediately no recover in Pono. Now, sir, equipment need the one almost some fire service for Abba. Oh, man, baby, that. Oh man, baby, they someone no more honey try some of Anka, one bet me agent, no money idea beyond bet me the agent way. Then I walk at the police for fire service for. Oh, we any ya no man, my cousin said, oh man, ye. So what you say? Make I say, baby, I'm a tina and living a horses are you from Omidona, a honey secret bear. So what you say, but a new fit, say, oh my, your team. Na chese obi nwa ka ya fro no na onipa no be kona de all ya ada movement but aban so ti omuka wo aban eti omuka but edrum no omuko ya adwuma na ye ho kokwasa so ati ase ka abom sei obi nwa ka mo obi ni padua ka adwam be si na tumlika na ko rescue nipa na mra aban tia o kama ntiria hwede omo ye. And I'm telling you, and my driver back on you lose in life. Ghana, dear, me can say, we are fighting for each own. God for us all, but each one for himself. Nyami wo yin na for but obi a yan krankre. Obi kra ne nyami no obi nyina ho. So what you say papa? Obi kra ne nyami no obi nyina ho. But you see a Ghana you woman fight for yourselves. One can fight for women fight for obi. But adia odwuma wo ya ye tua kan ko ade ye call you upon your attention was so attend. So what I say e was so oye ntam duru ho and you feel competent but ababe tua kamantli bia ne san gi allowances ye san gibosia but eduru me se koye adwuma na dani asem and she from my Christian country then money basa because apart from accident mu dia ye hu ya asi ya dia eta koso pa se bi wa wo atsem bi trouble mu pa be free police service for unwo last time area fire service ye from on bedu won kra na enye nyame a na ebesi esi
enti can be pictures and crofo we my so mutie me kan say me hu police ni a ya friend attention na work kilo to paper pay me gina ho bi o ya friend papa ya attention wa ye busy work kilo to number e wo Kantabako police officer o but owi obesan kwa so nya ka chese ye Christopher ye Christian country but who suban ni mi suban na chese o man ye Christo so man but anya fe obi hu aka dwam ya flow emergency and tempera enu nti na aban ti omo ka o hwe omo pe omo je but omo nyina besan kwa ba besi akire aka so aban ni nya adwuma yie but yentima mufo na nka se nya adwuma ni yie so ati ase enti nyame ani monyam kwa ndadu ma oman no so ati ase semerade hu ye mobo ye jin krato aba cha on se me ka to se bomoden na hwe too much gh on se me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no monyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much gh behwe na subscribe bomoden o behwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ya ko jin krato abaye tua inkomodie ni so prophet ya ka bebro ya ka spiritual side bebre ba me pese ubo hasoma me drivers on my bunny or manga na nyoma ben na office say e shene nso ai be ma accident because police service as obi anya effective obi ani adwuma ye ne so no correct as obi aye ne openti amade bi esan ni musuo na eto ye nsa me pese u ba wo normal things ai betumi drivers no nyamu ye bia mass accident ni ye police for ni fire service na ye road ni so na ya mass aniboni eta toto yen me da wa semi nua ba no ba meka se ye road nso nye ye kwan a cars ni nam so nye ba bi wo awdo ti mu se we di nipa ni tua pa ba ti ni egu ye ni egu so ati ase e na police for no se beka chon so ye sire omo yes no munya bribe die no munya omadwuma yie so ati ase e na oba drivers for no so e be sire omo se wokotena sie na chi a check o cars no hu nyoma nyinara so ati ase ma wani nkoka na woti mu no menkonko no ayi ogogoro bi menkonko twa ayi bi ne mfa metena ka ya chi so ati ase e na Ghana Highway Authority for no so ya mon hwe ka kwan no mon hwe so maye so ati ase obekona pick up ya CS ba bia nye so ati ase so kwa saman kesi kwan so ka bebre se sika akwanim se eye sapka mu anwe ya odbebom sisi a prophet u kanu masu kosi bibi so police for na obo mudi won police when two patch say ne ma mudi la o ma activate no bribe o ma nya at that moment ni ne ma o ma enfi ama obi ba branch ya hwe nkwase meka se unse eye boa payo me say unse se na meka me hu police ni a emergency aba wa kilo to paper pen so ati ase but e was wo ye wo adwuma so ati ase se omo soa ina so ati ase the Ghana pledge ma omo kan so ati ase but wo wi a e was otimi agina mu e de matemamufo no eyi wo adwuma pepepe mini police wo bebre omo adwuma pepepe so ati ase any Ghana Highway Authorities for me bebre nsuo mo but bebre na nso nyoma adwuma sa de ese so ati ase e na police nya ho kina lord kwa mu nso no wa onim sa ade ye ba enye but obedi kakra hye botom na ade na ba besen so ati ase o hwa accident sisi ye kentampo kwan so de ba la pass yi so ati ase enipa wu a enam sek ayi mu ni eyi nam we so ati ase de nipa ho ka dwam so ati ase ni na mo di agoro ase ni pa ne kra no kro hia but ono na bushua de hu hia no but obi hu ka de a ayi obi hu na aka ase mo se de hu kan so de ani etwa video ewurade la pass mani tua pa ka fa mami bi na so peche abelia o na ye gira ni etwa selfie
maame ne tia mo moa mi o mewu o momfa me nko hospital tina me twa ka akwa mu ba maame ne tia mu within by 5 no wu prophet video ni mo no tipa truck driver no wotimi say no the speed pa etimi pese wotimi kan bibi kakra kire say tipa truck drivers no say ne be ya because most of the accidents na esisi no aya na everyone yeah etimi pese o kan bibi kakra e de kire won efa if you are the way you speedy and all that unsa me hu bebre because of me call waiting bebre na unam highway ni so a America ye omode no so atia say America ye omode na sometimes kwa etimi kire so mo nto omobo me hu highway free Asamanka si ba some highway no so tipa truck ni this speed na nyame nko a ensuo bim etoni kwana tuna kwanti epeja ni sei ena ne tie na one left epeja sei ewurade nko a komunia tonsuo nim na di panso tete so ni atie me wurade ti o a wurade di o mu afi ofie ye du o mu wusu se che nti ma sira o mu so obi tie ye na obi hwe no o wo saa kwanu na o ka long vehicle ni bi okọ achirichiri a wo mo ma ne wo mo kra ho ehia o mu dan se me prentem akọ akoduru so o hwe accident ye okoshuo mu agba so ati ase eni hwi eji gbanya na enu anu so ati na police for nso ejina barriers ho no wo mo nhwe yie me be ho bebre o ma jiska se o mo tonkalas ka me twa bi kra photo picture the police for who money won save so ati ase but soldiers dey o mo nji bribe da they will never take it so ati ase ba be e ko mo ma ye nye ya adwuma pepepe se de se astimamu for se de se so ati ase okay prophet na mitimu se weni abre na asem no so e ha opa me ya papa me part of fatudwa preventive measures be ebetimi eteki ma accident abrase ne police ne omo nyoma mo manyoma nkoyie ebetimi ayabo man Ghana yesira mo se Ghana Highway Authority for moma road signs no so moma road signs no so e wo kwan ho na momfa nwadua the vital points so ati ase ba bi e wo se car no ko speed limit bi bebre abubu da road kwan mu bebre di da nwuram e na police for no so moma wani nko saade no ho mo na de bi a mo gina kwan no so pacho ati ase ka ese wo bo police fu echipa na drivers ndi wa mo ho ato me ba mo so a okay driver nso a enipa te o ba sim a odu nipa no ko ne destination e ma ne nya so pe ho pentam because of wo botom abeye manti no akwa akohwe obi di si agu fom me koya amama so acha obi be kwa edi ni ti na be ba fi obi nso be kwa edi ni body ni ti ntua so acha ase eti ye be sire drivers fo no mo titi mamufu o nyina ye kristofo o so acha ase but ansa na betina ka na ti no hunu se onipa no hu hia da no botom sawan fo nipa na nkwa nkodu anesa mo be sa ba bio enipa na de ne kwa akowu a obesa da asaba so acha ase eti mo ma ye ni emra ye ho so ni nsanso mfo ye hu senyame nsa yie le rade de oba bia okay prophet na am I penny for so then measures no mo fan to place emma ye send ye ben accident no e be brass yesre o man penimfo eya me papa akufu ado ye mechiao o man penidadi yesra mo ministers amu o man yesra mo ma nukuredie se panini wulisi sika bi se mo mfanye bibia mo ma nukuredie enim enso to na nse ya akohwe e lord kwan so as a potholes what as amene bi ne se da abo so as ne sika ni nyina ko ba ko botom so what as ba ye nyina de pare ye de nukuredie tino man ni mu a ne ma ye ni ko man Ghana e ba be ye kra be hwe ba jiska ko ya de no akwa akodi no apone bia eye one na wapone ayi half bi ketua bi 10% si amfa nkonkoye na 90% na so botomu a ene hwe dia tototo wom asemo enti aman penny for yesimu jisika na mo fanye ne mo pese mo de ye okay papa won se ye hwe video no ye won se nipa na mabo
pensim wo ho nyina nipa no magupi wo ho nyina ye say video nim omo nhye nose mask enti eno sa no na den na wo ka fa because emra ye wo mu ye nye emra ye normal ye emra ye emra sonko kra wan hwe ya wo be hwe wo nkwa na nipa aye careless to that extent say mo say nipa dos wan so ye nhye nose mask enti den na wo pese wo ka kire san krofo ana say emre bi e be hye mu no den na ye say etumi ye meka se me da was ni sa asembusa wi say uhwe police for ba ho meboa but aban so bi on say no smas bia police ni nchi no meboa but ya hwenhwe han so ati ase ena si ni kwa nse ni pa no kwa eba etata so ya aban na kan but wo mutiri mu dia no si ebedi mra no so pa de ebe ye din but what you say akwakwa se ye nsuru aban no ye nsuru obia so ati ase ya for ye ankasa ye tumi bi dia say ensem ne ye de ye pe na papa wasema okay u free say ye nsuru aban ni nti no mo yes na some life no mo dey to danger mu meka se no mo mpe unsa enipa na ankasa o mani freedom bebria sa na eba so ati ase onipa bia mani freedom bebria sa na eba so ati ase ba meka se emri wo mu ye mre boni ankasa media men kwa de me bompa se nka yesu mra na nka amane wo akire nyina ma mese asem kese na aka ni say so ati ase because the day nyim na hu so ati ase ena nyame manso ye di agoro mpa ya wo bebre mpese nyame beti o hu ba se si aye kwan Bible so tini ni na benya sa mununkumu akọ but ye mfa nyame asem no pere ye mfa ntina saasi so ase ye mfa o se tina saasi so na du nukure on se ama osika se fa kwa ye sia wakwa akọ discount ebi afa kwa ye ro san wakwa akọ discount na stroke chi wa so go be na mebo mpa ma wo prophet ye mre ko aha na mre be ma ye dru enti kan last word e ma ye listeners any your viewers mesra mo se o man Ghana emre ye omu ye wo sumu wiase bibia timisi owo na tetare haban su yi we ti na we yate na we yate mesra se mo ma ye nhwe ye hunsu yie ni ye ni muna ye ho so hwe accident na start yi wotena ka mu amampa ebonya adwuma driver ni ko speed na sa untimi a sire driver ni se mintimi enti to bu ase minti na otuka no na afen so ye ma ye ni nkwa ye ho so o ya driver na otika mu a check wo car no nyina de wo sa wo check bi ansa na otu car check mesira mo ye papa police fo so mo gina lorry kwam mo nya mo adwuma pepepe bribe jena dawson tiama akwansia no so adawson highway authority for yesira mo ya damo sama fanfa road sign na mama sisiwa ye nim ti yesira mo yani ye mampani da yesira wo ye kwanhwema ye se de be ya akwansia atorancham ene de akokọ enkoso wadawromada manu ato prophet se mo ma ye hwe ye ho yie nti mo ma ye na ye hwe ye ho yie ni ndi eduma pepepe prophet fa wo number 2 ja anumrei nyamedifo me number ni 0249 631876 0249 631876 anase 020 3851633 020 3851633 odifo freme mi ankasa mejoso manu ato peace salon ebusiafo aha ena mre edi yen abedru mi amidi dwumedie mu chia me ye freme Mexican na wo chia me na freme glossy meje wo so subscribe na leave your comment makramo Oniadafo ahaye GH too much ena ohwe Malupi ene kase osofu Malupi me nhwe babia me nko babia too much GH kwa na mo video ne to kwa na me subscribe kame ho nyankɔhwɛ nsɛmpa wɔ hɔ mera asema crowd